Sada ću vam pokazati kako da zakažete čas koristeći EasyPass platformu. Pre svega posjetite naš sajt easypass.rs. Zatim kliknite na padajući meni, pa onda pronađi profesora. U glavnom filteru ukucajte željeni predmet. Kao dodatni filter možete dodati za koji uzrast su vam neophodni časovi. Zatim scrollajte dole sve dok ne pronađete profesora po vašem izboru. Na profilu profesora također scrollajte dole i kliknite na Zakaži čas. U kalendaru ćete odabrati slobodan termin koji vama najviše odgovara. Zatim ćete ponovo kliknuti na Zakaži čas. Iskočit će vam pop-up za registraciju gdje treba da unesete svoje podatke kao što su ime i prezime, e-mail, lozinka, vaš uzrast. Također imate opciju da ostavite broj telefona ako želite da dobijete SMS notifikaciju i prostor da ostavite poruku za profesora. Nakon registracije, neophodno je da potvrdite vašu e-mail adresu. U slučaju da e-mail nije u sandučetu, molimo vas da proverite spam folder. I nakon što profesor potvrdi termin, stiže vam link ka Easy učionici gdje se čas održava. Za sva dodatna pitanja slobodno nam pišite na support@easypass.rs.